TPF ni Presiden Medom Patal Kenya Jamatia je buba grano edisio Montri Sanagui Rohowani Bangui je boni candidate Bashta Roma Zagao Sotrota Bidru Khayi Nalaha Pirogui Nalaha candidate buba grano full support klayi full chubagui Sotrota wo Rohosinai Hunui je boni candidate basa khangkelai boni buya khlayi de paileibani Hunui tei baki birudi party tongnai ro je IPF BJP CPM borok phaida nagui thangmaya na tui Hunui khai wa sogui PK Medom bubagrano full support khlainai Hunui boni candidate rosagui nalaha 17ta jagao inke tabok je 5ta candidate je roma jagao bubagrani candidate butongu PK Medom ni candidate butongu eka o jagao je tui je bubagrani je press meet no je tini nukmani je press meet do je shaka bubagra o jagao kuno TPF songno rogui rohodi hunaibu salia जोंबो बासा लायनाय बरकबो बासा लायनाय इंखे लायले बुथि बागजाक लायनाय हा इंखे कसार माजार IPF BJP si उजागाव थांनाय हा इंखे बननो जे प्रजारावबो कन्फ्यूज जे पाब्लिक रावबो कन्फ्यूज इंगै दंगो बुबाग्रानि इंखे बननो जे सवाल बा फायोबो खावो कक फायो तेबो वासक मों फायो बुबाग्रा बा BJP no chubawani bangui de na IPF no chubawani bangui de o jagao boni borok no budro di hunui sagui dong o jagao full no 17ta si bubagra no support khaine hunui TPF song sagui dong hangklai bubagra bo 5ta no sade o jagao support khai tirpra motha song TPF no khai roho sidi je TPF songni je 5 jona je obo basanai ro candidate ro bobu bubagra no support khayani bangui je kok samanai je fight khemanai bono no rohonai hunui borok ujaga basaro laha eka o jaga wono je confuse ngui tong laha je bubagra ni thasa ni tuigi je kok sarmani je thasa ni tuigi je samani bo bahai bangkha ujaga wono public rokbu wasogoi nayui belaini confuse tongu je bubagrani prozaro jotto ne confuse nangjagui tongu je full si support khainai hunui 17ta jagao TPF so candidate ro sagui sina khangkhlai tei baki 5 jona bo bubagrani chubawani bangui si ro honai hunui si TPF songra gungkhe o jagao botmani bangui bubagra sali angkha TPF songno chubagui o jaga 5 jona no rohosidi hunui botmani bangui chaya Engke o jagao no srai khlaigui sijagu na wasogui naijaknai tongu joto chini dofani borok rok pajona no je o jagao bubagrani je candidate bai je TPF ni candidate bot bagjak laikhanke bosubani phaidang nai o jagao srai khlaigui sijagui tongu o jagao phaidang nai IPF BJP ni phaidang nai engke bubagra ba IPF ni BJP ni agent naba bosani agent bu bono srai khlayu silaiwani nangu boni projarok ni thaniwo sawi khanarawani nangu bubagra prodot kishor manik ko ni thaniwo jotto boni projarok siwani muchugu je thasa khlailaiui ba chuba laiui basa laikhang khelai belaikhine kaha honu jotto public rok joto borok rok wasok mungno nayui ni PK Medom bo full support khaisinai hunui boni candidate rosagui nakha PK Medom ni jarui yang buya de khagui payani hunui budbak jak layui bubagrani bulia PK Medom ni bulia khlagi de paileyani hunui PK Medom ni je wasok mung kaha wasok gui bubagra no full support khaisinai hunui je romani engke tabo bubagra bosubani koknagui ba khayei tongkha Anthony Debormani koknagui de khayei ba tongkha Onimesh Debormani koknagui de khayei ba tongkha Onimesh Deborma songni
je wansok mung je onima debor masongni je nahor mung je ronji debor masongni borok TPF by tipra mothano thasa khlaiui neibani muchugia borokno kaha khlaiui borokno tongani muchugia boni no toyoi bubagra boni sak bai thangsibu boni sak bai thangno no bo saja gei tango je o kokno je samani je TPF by je gothok ya khayoni je musugu honi je samani bo ang samani ya Ananto de Burma je tipra party ni leader bo khod boni kok samani tongu khelai bono no bubagra bu wan sogui nei jak nai nangu je omo haiklagi bud bagja gei tong khangke bo sabani phaidang na namba bubagra ni je wan sogmung IPF ti BJP no chubawani honi de wan sogui tong bono to samaya haini bangi bubagra srai srai khlaiui boni projarok ni thaniwo sagui khana rok khangkelai belai khini chalainai belai khini clear lainai clear khayui rowani nangu produt kishor manik ko je chini ha ni bubagra bojo tono no clear khayui boni projarok no je chini borok dofarok no khayui rok khangke belai khini chanai hnui bubagra ni thani asuk no koimung clear khayui rok khangke belai khini chanai will support you Patal Tanya I've just seen has withdrawn in 17 seats, but she was fighting in 22. I think it's only 5 seats. So I think more or less people are fighting. Now public decide करेगा और मुझे public के ऊपर पूरा विश्वास है कि public this time will vote for Tipra Motha and this time public will vote आप एक बार vote कर दीजिए Tipra Motha has the youngest candidates and most of the candidates जो Tipra Motha में है are graduates and are young. And I think I'm probably the youngest chairman of a regional party in the history of Tripura. So I think a young leader chooses a young generation, and I want to put in fresh faces. Of course, there are a few old stalwarts like Animesh Debarma. He's a former MLA. He's also a very educated man. Animesh Debarma is a very educated man. Usne apna naukri chhod ke he came and he's sacrificed a lot. We have Tipra Motha is a single challenger in 1 to 28 seats. Madam Patal Kainya Jomatia, je bubagra honui je kobor samani, je bubagra no chubanai honui je saktharui je wansogui, je saktharmani yaba ang bebuku phaikhlaisi nugjak siu. Je omo hai bebuku ble nuglia. Nijeni sakni motha ragano busilia, nijeni sakni motha bayano busilia, nijeni sakni je motha nostongano busilia, raja honui borlang mani upatal Kainya Jomatia, aseuba borkha, tikisa wansogui akongui phanu logerowani nanglaha, chubawani nanglaha. Je nung logeroi tongmani, je nung chubagui tongmani, nung je raja honui je bor tongmani, bonono busuk haja, nanono busuk haja gya, ya nono nosto khayani de naitong bo bahai khaibani naitong bono bu wansogui naibani nangu je wansogui je ani byaktigoto naimani mote ingkhe tabok niwo je nukjakmani je nukjagui je tongmani nono bubagra kuno dino hubu hajagya nachubu sajagya nono bahai khebu nosto khaimanai bahai khe deraromanai asoksi nayu honi makhakau hani bangui Madam Patal Kainya buti kisa wansogani nanglaha babewani nanglaha asuk bebukup khayei tongui unglia takni dino